Pangni takuk tai bukuk chong jorani news nai tongnai joto lukurokno haina hai lamsogo tabuk tong jorawo haikaba Tripura hasteo belani issue tabono romui himala sabo hapang khamani bisingo hapang bomhaika khajaknai sabo bai alliance ka hapang do khajaknai omai khalai tabo lukurok ni thaneo sungmung kotor ongoi achai phaikya tamoni himala BJP bai Tripura motha kothahui thinango khnawono BJP ni bukhaktui Tripura hasteo kaisa hapang khanani thangai tongo o hapang khatano BJP bai sabo phaioi hapang khanai omahai lukurong thani sungmung tamon himale election legend yagolo sung joto nukha BJP 33 ta seat mano aboni bagai 31 ta seat mangkhangkaino hapang hekaba government chai mano hapang khamani jorawa BJP ni thanu belaini risk tamon himala BJP government form khainani pro mantri sabha saklainani jorawo minister relai thano pod relai thano kok banglai BJP ni 3 jona sukphano haikaba khorok tam sukphano kakai phaikangkai BJP ni belaino hapang khatano ba government khatano belaino risk obno tuino tungphla laijak obno tuino wana laijak obno tuino sinai nuknai haikaba thungkholani besebo BJP ni bukhaktui wan sokmung onglai asa lai tongkha tamon himala BJP hapang khaimangkha tikno haifano hapang khapano aro belai seat koma mani bagai BJP bahaino tabo bukhawo kiri laima hai kiri laito toino government khanani omahai rikso thangai tongo aboni bagai kebangma lokorok ni thanio sungmung haikaba kebangma lokorok sinani musungoi tongo khana hangkhano BJP government khanani phasing astobol moidano kebangma barricade bai khlai kebangma security tight bai khlai naithok khlai kaham khlai sajoi khanawo astobol mado hasteni haikaba hakotoni Bharat hakotoni Pradhan Mantri Narendra Modi phaioi khanawo support grohon khailainai smai tanglainai omhai khaino tabuk thungkhola jorawo BJP bai Tripura mothani tamo ongnai hinui salailai tongkha BJP bai Tripura mothani bisingo huja kothoma do tong aboni bagai jorani news norokno srai mangpili phunongnani bagai hayakaba bisingni kokrokno norokno khnarnani bagai angtini norokni thano jorani news phaikya ang norokno sanani musungman hingka lukorok bangma tabo social media o viral ongoi tongkha issue notoi tamo issue hingkai BJP ni phasingtui haikaba kebangma media ni phasingtui kok ti sajak mane yasi surjak mane Tripura motha ni supremo haikaba hani bubagra Produt Kishore Manikko bo BJP ni agent khlaiei samung tangai tongo nei social media o kebangma viral ongoi tongmani tabuk BJP ni thaniwo rang 300 koti nawoi bubagrani bisingtui haikaba Tripura mothani supremo ni bukhaktui Congress tai CPIM Bam Congress no mesinani kaisa agenda angkha dalari hisabai Tripura mothani supremo bubagra samung tangai tongo nei kebangma social media rogo tabuk kubun channel rogo omhaike viral ongoi tongmani lukorok angnorokno sanani musungmani hingkai bubagra BJP ni agent ongoi tabuk samung dotang hayakaba BJP ni dalari khlaiei BJP ni rang nawoi bo tabuk BJP ni rang nawoi CPIM Congress no mesenani bagai bubakra omahai samung dotang lukorok norok ni comment tamo tongnai norok ni answer tamo tongnai norok comment khailaidi salaidi bubakra bomahai khlaiei Tripura sono muthangna nei greater Tripura land hayakaba constitutional solution sangbadenik solution notui lukorok norok no movement kotor haikaba andolon khlaiei Tripura sarokno mungsasu kaisa constitutional solution nan bagai bubagra greater Tripura land isno tui samung khai tongmani jorawo omhai kaisa chukini omhai kaisa kok asai tongmani bubagra BJP ni 300 koti rangbo thung tongmaya 300 koti rang tubuoi CPIM Congress no convince khai haikaba CPIM Congress no sanase bubagra rang rewoi omahika
ब्रक न थकायै सामुं टांगमानि बागैनो CPIM तै कांग्रेस नि लेजार हामिया ओङो होनो अमायके ससियेल मीडिया बहायनो भाइराल ओङै दंमाने लुकुरक नरक लाताम वानसक दर कमेन्ट खायदि सालायदि ससियेल मीडिया बुबा ग्राउ मायके खलाय दंमानि बागैनो ST सीट सिमी ST सीट रिजर्वेशन जों साइमानो 20 टा सीट विधानसभा ST सीट सिमी तिप्रामो सा बासायावै गुबुन जेनारेल सीट बाहायनो तिप्रामो था कैंडिडेट रिमानि यागोलो CPIM तै कांग्रेस बुट कमानै CPIM कांग्रेस गोबां सीट बाय खलायै BJP नो मेचनि मालिया अमाय खलायै ससियल मीडिया हायाकाबा किसे किसे चैनल रक अमाय खलायै बुबाग्रानि साकावो पजा फेनि दंमानि लुकुरक नरकला बमहाय वानसक बुबाग्रा ताबुक बो खाकराखो ताबुक बो लुकुरक नरक वानसक लाई दङो खोनानि समाय टांमानि यागुलो खोना BJP हापां बा गभर्नमेंट खलायनानि जरावो CPIM कांग्रेस द हापां खायमाले मालिया CPIM 11 ता कांग्रेस 3 ता सीट बाय हापां खायमालिया हायकाबा मेजॉरिटी गोबां सीट ओंयानि बागै ताबुक BJP हापां खानानि थाङै दङो खोना आस्तबल माद हहम ददम खलाय गोबां मा सिकिउरिटी बाय गार्ड करा खलाय PM मोदी फाइनानि बागै आस्तबल माद किटिङै आगुलिनो किटिङैनो साजगजा खोनानि समाय टांमानि पान्डा पान्डावा खोनावो तिप्रामथा कि BJP बाय बिसिंतै हाबै कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन रुबै BJP बाय हापां द खानो नै अमाय खलाय गोबां मा लुकुरक बोखा बिसिङो हायखाबा सिनाय हायखाबा अमाय खलाय कक पेखागै तंखा कक आसाय तंखा आं नरकनि थानायाव सानानै मुसुंमानि हिंखाय BJP बाय तिप्रामथानि हालक थिनाङो हायखाबा गभर्नमेंट खातानो खानानि पान्डाव बमहाय तिनि हरनि बिसिङो द मुंसासु कग्रक फाइनो हायखाबा जुदाको कायसा नुकजाक मुं लामा BJP बाय तिप्रामथानि एलायन्स जोंनानि फासिङो अमाहायदो थाङै दं बुबाग्रा 2 घन्टा 3 घन्टानि आगे ताबुकबो सही चंखो बनि पेसो ससियल मीडिया व बसाय दंखो ताबुकबो बुबाग्रानि फासिंतै तिप्रामथानि सुप्रीमो हानि बुबाग्रा प्रद्युत किशोर मानिक महाराजानि खुक्तै हेकाबो बनि पेसतै ताबुकबो बकराकनो साइतंखो तामुन हिमाला तिप्रा सारकनि कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन हायकाबा ग्रेटर त्रिपुरा लैंड हायकाबा तिप्रा सारकनो मोथांजाकनाय कायसा राइटिं बाय रियासाक बुबाग्रा ताबुकबो BJP बाय थांया अपोजिशन खायनो 13 ता MLA बायनो विधानसभा फाइट खायनाय हिनै बुबाग्रा ताबुकबो ककराक साइतंखो बुबाग्रानि बिसिंतै ताबुकबो BJP बाय थानानि फासिङो कुनु सिगनेल अमहाय ग्रीन सिगनेल अमहाय ताबुकबो कथमानि बिसिङो मायाखौ ताबुकबो लुकुरक नरक नि वानसक मुं बाहाय तिप्रामथा BJP बाय कथावै हापां खाकांखाय बाहाय मातं हायकाबा ग्रेटर त्रिपुरा लैंड न कारै TTC टेरिटोरियल काउंसिल हायकाबा त्रिपुरा टेरिटोरियल काउंसिल TTC हायकाबा डायरेक्ट फान्ड हायकाबा गुबुन मुंसासुक लामा रेवै राइटिं बाय रेवै BJP तिप्रामथानो नाहानै हापां खारिकांकांकाय नरकला बाहाय मातं ग्रेटर त्रिपुरा लैंड सारा बा ग्रेटर त्रिपुरा लैंड कारै डायरेक्ट फंडिंग बाय हायकाबा TTC आबरक रेवै हायकाबा मुंसासु कायसा कन्स्टिट्यूशनल नि सल्यूशन रेवै बुबाग्रा बा तिप्रामथानो रेवै तिप्रा सारकनि बागै रेवै BJP बाय तिप्रामथा एलायन्स जोङै खोना समाय टांलायखांखाय नरकले लुकुरक नाय तंनाय जरानि न्यूज नो नाय तंनाय नरकनिला कमेन्ट बाहाय नरकनिला भिउ बाहाय नरक कमेन्ट खलाय साथि अमहाय हिंका तिरसा लुकुरक गोबां कुकनो तिप्रा सारक गोबां कुकनो ग्रेटर त्रिपुरा लैंड नासिगैनो हायकाबा सिनि त्रिपुरा हास्टेनो सकागै कनै राज्य खलायै तिप्रासन नन तिप्रासा खलायै सरायसा खलाय नानानि न वानसगैनो गोबां कुक बरकनो तिप्रा सारक चांगरि खावै रां पैसा न पैसा हन्यावै नुखुंनो खिबै बोसाबुतैनो खिबै गोबां मा साख्रि जब रखबोयै अमहायके
ke Greta Thunberg movement no ongkhor mani sung ground report na pro rogo sung kothma thumpur rogo omahaino ko kasai tongmani phiaba tabuk Greta Thunberg no karoi mungsasuk sangbidanik haiba constitutional ni je kaisasuk lama rewoi bubagra bai khlaiei tipra motha bai khai BJP hapang khakangkai norok ni comment tamongnai norok sahandi comment khailaidi phiaba tipra sarok no muthangnani baghaino obinsa sekang bahaino Tipraland dei kaisa IPFT songsamani IPFT songsamani a jaga bahaino kaisa Sunil Deodor bro IPFT by BJP hapang khamani jorao IPFT ni supremo NC sarno buskango tono Sunil Deodor bahaino saka bro Tipraland nangya tabo development chinango modality committee ro hunai tama khlai omai khlai bro 5 boso yakarmani yagulo IPFT ni stand tabo bo jaga thangka tini khoroksa MLA pass khaika 5ta seat by BJP by alliance man yagulo khoroksa no pass jingsu afro do 9ta am haimamani seat tabo BJP by IPFT ni halok tongkhu humpano IPFT ni support haikaba IPFT na hamjaknai tabuk tiprasani bisingo komiwoi Greta Thunberg no joto lukorok thangpaikha tabuk bahaino Himonto Biswa Sharma phaimani yagolo tirprawo airport ro ongkhormani loge no bosaka Greta Thunberg sara tumungno tipramo tharok gosi kangkai sung bahaino tipramo thana nahanei government khanani sini raji tongu hunoi omai khlai Himonto Biswa Sharma bahaino sai tongmani omai khano o condition o jorawo o thayo o jorawo tipramo tha tamo gosino Greta Thunberg sara direct fund TTC haikaba NLP abrok mungsasuk kaisa constitutional ni kaisa solution ni kaisa lama phonogoida BJP bai tipramo thak thawoi tini hapang khano obo nini ani thani sungmung norokla tamo musung norok ni biula tamo norok comment khaidi sadi share khailadi Tinango tipramo thano bomahai khlai tona musung kebu by alliance ya khlai 13ta seat by no fighting khai opposition bench asogoi Greta Thunberg ne taibo movement kotor khlai buskango taibo agogoi thangnani taibo andolon khainani obodo musung lukorok norok sahondi tamo khlai kangka bahai janai obosimiya buskango movement khlainani thangangkai Ancholik party omahai kaisa je long process andolon khainani ba tiki tongnani hingkai Ancholik party no puito salaya anglayu haifano bubagra khoroksa Raj poribar ni kaisa royal family ni tabubo rajani bongsho porpor tabubo kathang tongkho boni bisingtui Ancholik party saisong no kebo ba alliance ya khlai bas alai boot bas alai 13ta seat tu bukha phiaba bubagra bu bar sawo last fight tamo obo Greta Thunberg maya sa the last fight ngai na 2023 jira khan the last fight ngai obo norok comment khailai din norok ni view tamo obosimiya tai kaisa bhaino kaisa belai issue ngai phaimani tabo bubagra buskango Greta Thunberg no kara khlai tuyui tipra sorokno logewo tui busujrati long process movement khai thangmano ba Greta Thunberg manani tai busuk salkho ba tai busuk sampakho tai busuk andolon rok khaina nangkho norok salaidi bomahai khlai norok ni bio tamon himala buskango andolon khai kubangma movement khaya hangkai kuno kaisa land ba kaisa demand manani obo klaite ya lukurok abuni bagai election phayo thango phiaba election ni buskango no kaisa sanmani obo bahaino buskago picture clear angai kaisa manani digi thango phiaba tabo BJP hapang haina hai khamani yagulo tabo Greta Thunberg busuk jrati demand busuk jrati BJP song gosinai abono norok saimano norokle tamo hin
Tipramo thani bkhakte hakaba Tripura hastini kaisa imang tongmani phiaba BJP bo ase kebang khlai seat maya IPFT ba kaisa CPIM Congress bo seat maya tai Tipramo thabu ujon manui kebo hapang khai maya hangkai Tipramo thano samung nangjagai hapang khana ningkai sini Greta Thunberg rikhangkai जों hapang khanai hakaba government khanai hinai om haika krak puito bai khlai no eka rorai khaimani eka basaimani phiaba obo tamon sasinai anla kini bisingtui BJP no bro kabang seat manai tabo hapang khanani digi thangai tongo phiaba bro hapang khaiman hangpano bro ni seat kabang angyani bagai bro thinango masa magnai maktham arone bisingo kagai phaigang kana bro bahaina hapang khata dinyo risk tongo norokla tamo hin lukorok obono tuyei comment khailai de norok ni view sade norok tamo hin Tinango buskango thung zora hakaba thung halogo Tipramo thani buskang stand bomai khalai buskanga yapri sekangka lukorok norok sajak norok comment khalai di norok ni views halai di obono tuyei tini ang norokno samani BJP bai Tipramo thani halok bahayengnai tinango hayakaba hapang khanani digi de thangai tong ang norokno srai ka sai khanarika buskango tumungno hapang khakangkai Tipramo thani stand bo jaga soginai lukorokni support busuk jratui manai BJP bai tumungno hapang khakangkai hapang khayang kangkai busuk jratui tinango taibo long process khai Greta Thunberg mayasa andolon khai thangai mano Obo norong thani sungmung norokla tamohin nai tongde soyakare omhaikano logeri tongde जोरा सर दिल्ली में गए थे बात मैं दिल्ली में नहीं गया था मैं शिलोंग गया था और मैं गुवाहाटी से आज वापस आ रहा हूँ वाया शिलोंग सर दिल्ली से आपके पास कोई कॉल आया था क्या अभी मतलब बीजेपी के साथ कॉल्स आए हैं लेकिन मैंने अपना पोजीशन क्लियर रखा है कि गवर्नमेंट में बैठने के लिए 2-3 लोगों ने बात भी किया है लेकिन हमें कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन चाहिए अगर आज मंत्री बनकर हम बैठ गए गवर्नमेंट में और अपने कम्युनिटी को कुछ नहीं दिया तो ये वही चीज़ होगा जो IPFT ने किया था हम चाहते हैं कि हमें एक सम्मान से एक कॉन्स्टिट्यूशन जो दिल्ली ने हमें बुलाया था इलेक्शन के पहले उसी बात में बात शुरू कीजिए बात हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन चाहते हैं जब कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन का बात होगा उसी के बाद हम गवर्नमेंट के बारे में सोचेंगे वरना बिना अपने 14 लाख तिपरासा को कुछ देकर अगर 2-3 लोगों को मंत्री बना दिया तो ये हमारे तिपरासा हमारे जनजाति के संग नाइंसाफी हो। सर ओथ टेकिंग के बारे में आप लोगों का क्या डिसीजन है अभी? ओथ टेकिंग तो हम नहीं कर रहे, ओथ टेकिंग तो ऑनरेबल CM मानिक शाह जी कर रहे हैं। और आपके जो MLAs हैं उनके एक हम लोग तो नहीं, हमारा तो ओथ टेकिंग कल नहीं है, कल तो शायद सिर्फ मंत्रिमंडल का। आप लोगों का कब है? कोई वो तो जब ये लोग नोटिफाई करेंगे तभी होगा, ये तो मेरे नॉलेज में नहीं है। आसाम के CM ने बुलाया, बात किया, मैं समझता हूँ उनका क्या पॉइंट है, उसको भी समझना चाहिए मेरा पॉइंट। बैठकर बीच में बात करेंगे तो सोल्यूशन निकलेगा, लेकिन जो भी सोल्यूशन होगा ये कम्युनिटी का सोल्यूशन होना चाहिए, ना कि पॉलिटिशियन का सोल्यूशन होना चाहिए। हम लोग 13 MLAs बन के आए हैं और अगर किसी को लगता है कि 30% त्रिपुरा को छोड़कर अगर त्रिपुरा में वो लोग राज कर सकते हैं तो आने वाले दिन में सबको प्रॉब्लम भी होगा। हम क्या चाहते हैं? हम भूमि पुत्र हैं, हम हानि पुसा हैं, हम अपना अधिकार चाहते हैं। आप हमारा अधिकार हमें दीजिए, सम्मान से दीजिए, हम बात करेंगे। अगर आपको लगता है कि सिर्फ ये अलायंस होगा सिर्फ क्योंकि मंत्री बनना है, तब अलायंस नहीं होगा। ये अलायंस तभी होगा जब आप हमें कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन दें। थैंक यू।